इंतहाई अहम मामले ते मां तव्हां सां मुखातिबु आहियां। तव्हां सां त मुखातिबु आहियां, पर तव्हां सां गॾोगॾु सिंध जे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब मुखातिब हैं। शाह साहब, मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। शाह साहब, आप हमेशा दावा करते रहें कि मैं पढ़ा लिखा वज़ीर आला हूँ, भोतार की निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम, इससे मैं दूर हूँ, नफ़रत करता हूँ। ज़ाहिरी तौर पर तो हमने देखा है, आप एमपीएस को भी कहते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें क्योंकि हमें वोट के लिए जाना होगा आवाम के पास। तो वो उन्होंने जितनी कारकर्दगी बेहतर की है वो तो हमारे सामने है, सिंध के जो हालात हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन शाह साहब, इंतहाई अहम जो मामला है जिसके ऊपर हम अगर जस्टिफाई करें, बहुत सारी सफाइयाँ दें, उसको कहें कि ना ऐसा नहीं था, यूँ नहीं था, मैं आपसे मुखातिब इस वजह से हूँ कि आपका पर्सनल सेक्रेटरी, वो तो रहे एमपीएस वडेरे जागीरदार थे, आपने उनको कहा कि भाई कारकर्दगी बेहतर करो, उन्होंने जितनी की है आपके सामने, लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी और इस पर तो हम आपसे बात करें, आपसे सीधी बात करें कि आपका पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी, उसका बेटा कासमाबाद में, अगर उसको पुलिस वाले 15 वाले रोकते हैं कि आप अपना तारुफ़ कराएं, आप बताएं आप कौन हैं, तो शाह साहब, आपने वो मुराद अली शाह साहब वीडियो आपने देखी है? तो उसमें वो जो बेटा है, एक तो वीगो में है, दो दो बड़ी गाड़ियां हैं। शाह साहब, आप अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कितनी तनख्वाह देते हैं जो वो इतनी बड़ी वीगो में घूमते हैं, उसके बेटे घूमते हैं? आपको पता है, एक ईमानदार सीएसएस ऑफिसर हो, वो 4-5 लाख अगर तनख्वाह हो, तो इस महंगाई के ख़तरनाक दौर में वो अपने बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, वो इलाज की सहूलत अच्छी बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता। तो आपका पर्सनल सेक्रेटरी, उसको अगर वो तो नहीं था गाड़ी में और आप भी नहीं थे, कोई नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था, एक लड़का जो पर्सनल सेक्रेटरी का बेटा है, वो उस गाड़ी में था। अगर कासमाबाद हैदराबाद के इलाके में उसको 15 पुलिस रोकती है कि आप अपना तारुफ़ कराएं, तो वो शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, अपने वीडियो में देखिए कितनी बदअखलाकी है उसमें, जो गालियां उसमें वो दे रहा है लड़का कि तुम्हारे जैसे 4-4 को तो मैं अपने वीगो डाले में बिठा के लेके घूमता हूँ। तो शाह साहब, एक पर्सनल आपका सेक्रेटरी, उसका बेटा, उसके साथ इतने गार्ड वो लेकर घूमता है, तो उन एएसआई, उन पुलिस एहलकारों को वो धमकियां दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा, इसके साथ उन्होंने उनको यरगमाल कर कर बिठाने की कोशिश की है कि आओ अब हम हमसे तुमने पूछा है हम कौन है कि हम आपको तारफ़ कराते कि हम कौन हैं। तो वो बार बार पुलिस वाले पूछते रहे, वो एएसआई, भाई आप हो कौन, अपना तारुफ तो कराओ। शाह साहब, मना अगर कोई वीगो हो, कोई रोड रास्ते पर हो, कोई उससे तलाशी नहीं ले सकता, कोई पुलिस वाला उसका अगर उनके पास हथियार हो वो नहीं चेक कर सकता, अगर शराब की बोतलें हैं वो नहीं दे सकता। तो उस पे वो जो लड़के हैं, सलीम बाजारी का बेटा और उसके दोस्त, वो उनको जो गालियां देते हैं शाह साहब, तव्हां सिंधीअ में ॿुधायां शाह साहब, जेके ॻाल्हियूं आहिनि एॾियूं कचियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं ते त माण्हू ॻाल्हाए छा, हाणे शर्म थो अचे, माण्हू जो कंधु झुकी थो वञे त सिंध जे मुआशिरे में छा थी रहियो आहे। वॾेरे क्लास जो तबिको, पोइ वरी पर्सनल सेक्रेटरी, उहे वॾेरा कीअं आहिनि, उन्हनि जो वॾेरकी थी वियो आहे, उहे वॾेरा थी विया आहिनि, उहे वॾेरकी अंदाज़ में माण्हुनि सां फ़ैसिला कनि था, सज़ाऊं ॾियनि था, कूड़ियूं एफआईआरूं, जेको कुझु थिए थो, पर पंहिंजे औलाद जी उन्हनि अहिड़ी छा सभु तरबियत कई आहे जो उहो छोकिरो गारियूं ॾिए थो, छा हाणे उन्हनि गारनि ते ॻाल्हाइजे, माउ ते, भेण ते, भड़वा, कचियूं गारियूं, इहे सभु थियनि थियूं। आईजी सिंध सां अगरि मुखातिब थी थिए हिन मामले ते, आईजी साहब, कचे में धाड़ेल जॾहिं पुलिस वारनि खे यरगमाल बणाईंदा न, असां खोड़ प्रोग्राम सां स्टोरियूं कयूं हुन ते, त उहे धाड़ेल उन्हनि खे ज़ंजीरुनि में जकड़े इहो ई चवंदा आहिनि, भड़वा ॿुधा हाणे तूं असांखे, तूं छा कंदे, तूं वञी पंहिंजे पीअरनि खे ॿुधा त असां तोखे ॿधो आहे, असांजा माण्हू आज़ादु कयो। शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, माना कच्चे में जो डाकू हैं, जो बदमाश डाकू हैं, जो पुलिस वालों को यरगमाल कर कर गालियाँ देते हैं, और पक्के शहरों में आपका पर्सनल सेक्रेटरी का बेटा वही गालियाँ, वही डाकुओं वाली गालियाँ दे रहा है कि भाई भड़वे हो तुम, यूँ हो, तुमको ऐसे।
مراد علی شاہ صاحب، اس پہ اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ ایسے ہی میرے پرسنل سیکریٹری کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے شاہ صاحب. آپ کو اعتراف کرنا چاہیے، آپ کو اس پر انکوائری بٹھانا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے ویگو آتی ہیں، کتنی آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہو، کتنے ان کے بنگلوز ہیں، کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر. اور اس کے ساتھ اس کے خلاف انکوائری، ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے کہ آئندہ کم سے کم اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے. اگر اب یہ معلومات مل رہی ہے کہ وہ ڈی آئی جی ایس ایس پی جب یہ بات ہوئی تو وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ ہم ایف آئی آر کیسے کاٹیں، ہم ان کو گرفتار کیسے کریں. اب ایف آئی آر جو ہوئی ہے تو مراد علی شاہ صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ ایف آئی آر کیسے ہوئی ہے کہ ان کو ایس ایس پی حیدرآباد کے بنگلے پر پولیس والوں کو بلا کر ان سے باجاریوں سے معافی منگوائی گئی ہے کہ آپ ان سے پہلے معافی مانگو پھر ایف آئی آر ہوگی. یہ حال کیا گیا ہے. سندھ پولیس کا یہ مورال ہے، سندھ پولیس کی یہ آپ نے بنائی ہے، وہ کس کو روکے گی؟ کس روڈ رستے پہ کسی ویگو ڈالے کو، کسی پراڈو کو، کسی بڑی گاڑی کو وہ روکے گی کیسے؟ اس میں کوئی سالم بازاری کا بیٹا نکل آئے گا، کسی اور کا بیٹا نکل آئے گا. تو یہ وڈیر کی کلاس، یہ جاگیردارانہ کلاس، اب دنیا شاہ صاحب تبدیل ہو گئی ہے. آپ خود دعوائیں کرتے ہیں کہ اب ہمیں تبدیل ہونا چاہیے، ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، دنیا ٹیکنالوجی. تو آپ پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس پہ نوٹس لیں. آپ اور کوئی کیوں لے؟ آپ خود لیں، آپ اس کے ذمہ وار ہو. آپ نے کیوں ان کو ویگو گاڑیاں دی ہیں؟ آپ پیٹرول کہاں سے آتا ہے، کہاں سے بنگلوز آتے ہیں؟ آپ دیکھیں ان چیزوں کو. اور اس کے علاوہ اور جو ناظر سॼी जेकी सूरत हाल आहे، जेको सॼो मां तव्हां आवाम सां मुखातिबु आहियां، मां जेको हाल ॾिसां थो, वॾियूं डिफेंस कराची वञो, वॾियूं वॾियूं वीगो गाॾियूं, 8 उन ते छोकिरा चढ़ियल, उन जा गार्ड केरु आहिनि, ही छो किथां पियो अचनि? ॿी सूरत हाल जेकी वरी ॿियो पासो आहे, मुराद अली शाह साहिबु, तव्हां वज़ीर आला आहियो सिंध जा, रुगो तव्हांजे भर में तव्हां जिते NICVD जी अगरि अचो शाह साहिबु, अचो असां सां गॾिजी, मां तव्हांखे ॾेखारियां NICVD में तव्हां अचो, तव्हांखे सबूत ॾियूं त केतिरा पैसा था वठनि. हिकिड़े ग़रीब जेको NICVD में हेठि सुतो पियो आहे फुटपाथ ते, उनखे हेठि जेके इस्पताल जी गेटुनि ते सुतल आहिनि, उहो पंहिंजे प्यारनि लाइ ऑपरेशन जेको आहे, रुगो उनजो जेको ऑपरेशन बाईपास थिए थो, उन जा उहो केतिरा लख भरे थो, कंहिंखे ॾिए थो, कीअं ऑपरेशन थिए थो, कीअं सॼो सिस्टम हले थो. NICVD वारो जिना इस्पताल तव्हांजे साम्हूं केतिरो परे आहे तव्हां खां? पेट स्किन डिपार्टमेंट अथव जिना इस्पताल जो, उते 36,000 शाह साहिबु एप्लीकेशन्स पयूं अथव सिर्फ़ु टेस्ट लाइ त असांखे इहे कैंसर जी टेस्ट करायो. 36,000 माण्हू लाइन में वेठा आहिनि त असांजो वारो अचे. कंहिंखे 6 महीना थी विया अथव, कंहिंखे 8 महीना, कंहिंखे 10 महीना गुज़री विया आहिनि, त असांजो वारो अचे, रुगो टेस्ट थिए त कैंसर जी. इहो हाल अथव सरकारी इस्पतालनि जो. MRI CT स्कैन नथी थिए. सिंध जे इस्पतालनि जो हाल तबाह आहे. सिंध में पाणी, क़ौमी असेंबली जे रिपोर्ट तव्हांजे साम्हूं न आहे, क़ौमी असेंबली जे में ॾेखारियो वियो आहे सिंध जो ज़हरीलो पाणी. शहीद बेनज़ीराबाद 100 सैकड़ो गंदो पाणी ज़हरीलो थी चुको आहे पाणी. मीरपुखास जो 100 सैकड़ो थी चुको आहे, दादू जो 92 आहे, बदीन जो 93 आहे. सॼी सिंध जा जेके ज़िला आहिनि उतां जो पाणी ज़हरीलो थी चुको आहे. थर में बुख आहे, कोहिस्तान काछे में बुख आहे, न रोड आहे, न रस्तो आहे, बुख ऐं बदहाली आहे. उन ते त कारकर्दगी जी ज़रूरत आहे न. हाणे हिकिड़ो पर्सनल सेक्रेटरी आहे, PS आहे, उन जो पुटु एॾो वॾो दादागीर थी थो वञे, एॾो वॾो वॾेरो थी थो वञे, जेको रोकण ते उन ASI खे इन क़िस्म जूं माउ भेण कचूं गारियूं भड़वा हिन क़िस्म जो कहिड़ो मैसेज पियो वञे, कहिड़ो असीं दुनिया खे मैसेज ॾेई रहिया आहियूं त छा सिंध जे अंदरि असांजो जेको नौजवान हूंदो उहो माना दुनिया सां गॾु बीहंदो न छा साहिबु? मुराद अली साहिबु दुनिया सां बीहे न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजीअ में पढ़े या इन्हनि में बीहे अची त वॾेरा हूं असांखे कीअं तो रोकियो आहे, तो हीअं कयो आहे. पोइ त हाणे ही वञे जेको तेको सॼो निज़ाम कानून किथे न हूंदो, एॾी कानून जी हुकुमरानी हिते कोन्हे का, एॾी बदमियूं मथां शहरनि में धाड़ियल, ॿाहिरि कचे में त अॻई धाड़ियल आहिनि. हिन ते मुराद अली साहब इंतहाई सीरियस इन ते इंक्वायरी की ज़रूरत है. मुराद अली शाह साहब, इस पर सीरियस इंक्वायरी की ज़रूरत है. और इस पर सलीम बाजारी आपका पर्सनल सेक्रेटरी है, उसने वीगोस कहाँ से ली हैं, कैसे उनको अपने बेटों को दी है, कैसे वो चला रहे हैं, कैसे पेट्रोल आता है, कहाँ से आती हैं इतनी ऐश अयाशियाँ, कितनी उनकी तनख्वाह है, कहाँ से उन्होंने ये सारी कुछ बनाई, और चेकिंग पे वो क्यों गालियाँ देते हैं. इस पे इंक्वायरी और होनी भी चाहिए.
ہونی بھی چاہیے. ایسے نہ ہے کہ ہم بات کریں آپ کو ناراضگی ہو کہ بھائی آپ ہمیں غلط بات دیں. غلط بات کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. یہ وہ دور آ گیا ہے, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. جدید دور ہے, اعتراف کر کے آگے بڑھنا چاہیے, تب سندھ سدھرے گی. ویسے آپ نے تو سیلابوں کا حال دیکھا ہے, سندھ تباہ ہے. کیا ہو اس مرتبہ آپ کو پتہ تھا نا, آپ نے ہمارے ساتھ وزٹ کیے تھے, عمر کوٹ سامارو وزٹ بدین بھی کیے تھے, تو اس طرف بھی کیے تھے, رائٹ لیفٹ دونوں تباہ تھے. اب یہ حال ہو گیا ہے سندھ کا. اس پر آنکھ کھولنی چاہیے. ایسے وڈیر کی اسٹائل یہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتراف کر کے آگے, اور اس پہ انکوائری کی ضرورت ہے. شاہد یہی مجھے آپ سے آج اپنے ویلاگ کے تھرو یہی گزارش تھی کہ آپ آئیں. اس پر کوئی بھی جسٹیفائی, کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس پر انکوائری ہو, ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے, اور جتنے بھی یہ حشر ہے ڈیفینس کی اور مختلف علاقوں میں ویگو گاڑیاں پیسے, یہ ان پر کوئی نہ کوئی اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ سندھ کو کچھ اب تو بچانا چاہیے. مہربانی.